Nonsia aboard Shimaima, Diesia Nessie, Sompa. 93.1 FM Suni Numre. Yaji Brennan Samoa Yaki Kabomu, Sakai Cassia Boy Chatwo, Yadi Abe Somon Ananom Cassia Bono, near Wootia Piano, Emua Viramupa. Mampangin another Danqua Kufado, was a mamma Sawai, one ye Nisa Canen Wakoi. Na yedema komra so yefie mi asem card registration no honsen sem yedom kuma na kire so mo de ba bia ne makeka kono court wa eno mo de yansi mpenimfo be kwa akogina asem kro ya da wase broko a wo mo broko nkrofo sem no tietie ni pa fa wudie so pa. Na Securities and Exchange Commission mpenimfo ne ye ko mpenimfo aka bomu a omoma Ghana ma de hye warning bi se bange enketenkete bi asore Ghana fo ye ono kwano no yenya hweye wo mo ho pa emaburu bi a mo kometadi suku a ye wi a ye bu atopa internet so no akoye ne mguase pa de amo me ya dem ko bosome from wabaton pesu aso sentiment si assembly members na omo kototo assembly ne nkonya tugu ye no ya te se ne omo akwa kototo nkonya no a omo asade akwa akoma mpanimfo ye bebo akire efutu akode ama ban sa de betumi aboa na mabunu eja galamsey tuo ne se be makuayo aye ni kama won na National Commission on Culture so ne ye tete se ora alankojo kiremate ne papa womo keka ne mesie ni na basobosoro nko womo edi akwa ama no yesi ene kwan ya fasu sidan no eye krudu babareke enu ntia jatomu a wuwa ni se wuwa se braso se ebesi abefo dan amusia weni afufro pini akeke se ne se kase ababi a wo bia na nwumre ye ba ne edi aba besom wo wadwenche nu nsusu ye fa dan yen wabra wo kan hu Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so no eye Sompa TV Ghana wadwenche nu nsusu ye no wo de bia ho no ma yeguso ye be kase ne mamu no a ye be kenkai ede amamo ye ka mo say FM so sunyan Sompa 98.9 FM so e sunyan ye de ne nsesan nana ya obo amale bia boga nwumre meni obi ade a twede ne mabo egu ho wahini ni ama kranchi adazo asof mami premier ni kase bono emie piemu no o ene ye frase no mampanyini na nado dan kwa kufuado se nedi ya ye bono o mamu nyina da ye mami ahahwan ya wo ye cha na ni ba na ni ampa ye nsie no wose galamsey de wo bedi animu no watubie titi wo bre bia ye che no a ye se de ne kroye no mampanyini so onyi ni se mami ye de wokoi se ye se ni se edu prem so won kopa no obu ni chi edu pre no du ba bia wo ye transit no sad ne hu ka wira ebe wura wo manim mampani kom probo na enu wo framantam no ene wote radio nkasamfidie so bi kasa wode asemi tumu na wo se wono de yeso wakoyo wanko se asawan be fa ne wadi pa de nya de be adwuma enu tinani de akire se mra no yewem na de sefata bia da yemfa ni no wose galamsey hu mra no kuremu omre na so ne yasa kire ma memu aye dendende a wo ya akoye bi ne yeso mu a ene obegye ahua pa na no nani pa bi susu se wo ya mmiri bi ya asafo mafo asem bi okokan tan wo meeting e wa America mamu no a na chese ne nanado de esi pai sanse wo se ahahwan ye de ni be kwanu krom e chense e beje no ye ntie nanado dan kwa kufu adon komo no bi. Yeah, I think the efforts have brought a lot of fruit. First of all, it's now a subject of national discussion. Okay. Everywhere you go, this matter of galamsey will at least achieve that purpose of heightening consciousness about it as an evil. When I came, nobody was talking about galamsey. Since we came and focused on it, it is now the subject of discussions in homes, in offices, in meetings all across Ghana. So that's one very positive development. Secondly, many of the measures that have been put in place are yielding fruit. The community mining schemes that are being established across the country systematically are being rolled out. The efforts there are to keep our waters clean, not succeeded in their entirety, but some measurable increase in performance there is also taking place. Generally, you can see that yes, there will be sensational cases, and the matter is not over. The Aisha Wang is a sort of has become a short form for everything to do with especially, unfortunately, with the involvement of foreigners, especially Chinese, in these illicit and dangerous acts in our country. But I'm persuaded that much of the work that is being done, and a lot of these things are going on without too much publicity,
is gradually yielding results. When you have a situation like this woman who was, I'm not still sure whether she was in fact deported or whether she fled the country, whichever way it is, she has become the sort of nickname for all that the galamsey represents. And unfortunately, also for the involvement of Chinese nationals in Ghana in this particular illicit trade. We have constantly to work at it. We need to have the cooperation of the courts. Until recently, till I came, the punishment for people caught was relatively light, a fine, and even if we're going to go to custodial sentences was relatively minimal. We've changed the law to stiffen the punishments for people caught. For foreigners, I think it's now 15 to 25 years, depending on the severity of what it is. So we're also now going to test our judicial system, to what extent it is going to be responsive, especially when somebody like her goes up to trial. But I'm persuaded that the fight is in the right place. It's not an easy fight. You can see that the last election, the concerted efforts that the galamsey community made to try and turn us out of office because of our fight. Fortunately, the good people of Ghana decided otherwise. But it shows you the extent to which this fight is biting. The people made these desperate efforts to throw out the party they thought was spearheading the anti-galamsey fight. Penny proba wakon framantemu wabra na ye toto na no kasamfidie bi so na ahwan die womuo ene osane mu no Abusua yamfa Freeman Penny na nado danko akufo do wacheman PSA be ma boda na probo de kwakopie flamante mu ne mu nsemu epiepie ba na yamfa free hum yen komra se be fiem na mama ne tua se National Communication Authority mpenimfo de ababetu gya so my Ghana yen ko ene yamfa ye Ghana card ne nko register yesem card ahun nsem de bebrebe kuri mu ebi che se Ghana card di kure mai na beba ne se so obetimi de akwa register ne sem card ebi so kura che so Ghana card ne de ba na nsudi di no kura se ne mpenimfo sisi pele no no mfom so aba ho ento so ko ena ye mpedimfo nchen no okwensiese wo ho ansa na se chip no obekwa ko register wakwa ko register emu nsam de che fried rice mu ne ma bebrebe na eno ena na no juade ya etwa mu eben ensi ye mpedimfo ye ne se beye na Ghana fo je last minute tuban na we ye ho no ye bekeke ho ne yakwa ko register ntino ifri juade na besi fiada ne de na ye se call okura no ntimi nya bi se on ko register wo sim card no a se de o magum abiema tumo obi atimi ye ko ne adeade a na na dom kuma wo my God amra so ye fie mo kire se ewom se ansi ye mperimfo no aguniema mu de na so mo de o mo kantama dinsi awiabu aguso se kwambia so o mo de aba ne bekwa akogina court ma put it to you akoso viso mo ne Ghana for ni ye mra so jani o mra so ye fie ma de so mo tabale sa otabato mpese so a wono akro no a esa so ye kandifo a edom kuma no wada wo ma no ono abo hare na Idrisu ene gina ne nuanu mandisi amanyoko no mra so jafo nyina nam ede sansami tudwa wo mo chesa bai no ne Ghana ma de hye ni ye na mo kra no mo ntete ya chese mampeni de da John Dramani ma kra ne chipo so mo blockade ama ono so se free dwada ne benyina na call wo nya bi mpone mpese watima ye bi wa bra na papa yi wa register ne chipo de Ghana card akwa register nti eno ane se na ame a ensi ye mpenimfo de Ghana ma de hye be fasa yakayaka de kwan wi so nti om de ne omo ka ene se court eno omo de aban ne ekwa akogina. It appears that the success of the communication sector is haunting this government, and members of government are not even placing value on its threat to our democracy and endeavoring to emasculate networks to intimidate subscribers whose freedoms are regularly subjected to database manipulations. Instead of promoting the widespread use of communication services, what is obtaining now is an unnecessary request for registration, re-registration, multiple registration of SIMs for contrived reasons. And I emphasize that registration, re-registration, then we end up with a blockade. They are simply punishing Ghanaians over their own failures and inability to synchronize data between the National Identification Authority and mobile
operators in Ghana. That punishment on the Ghanaian citizen remains unjustified, and we in the minority will not sit aloof on the matter. Abusia we mraswe jani o mraswe je fie ma de so mo tamale south abaton peso so no akrona na dom kuma wo man Ghana mraswe je fie mu wa ye kandifo a wada no onabo hare na Idrisu ne DNDC MPs ni nyina nim eye sansem twefo nhyiamu we ya o mo ka ne prenye premfa sa ban dom de ne bekwa kugina kote wom so ma gunie ma sese de obi atimi ye call de nanso ntwa ye so mo ede Ghana for sa efa sa kwan ne so Sasam Kroya na kwamra shebedwe fiemu a edom ketua no afrase a wonom kasa ho de oshata krawo jema be de che minority chief whip wono ana ye bandam ra shebedwe ni onum nyamfo Ahmed Ibrahim say National Communication Authority kwan a omde Ghana fo epi fa so ya wo mantimi anya kwa no na cheso wo mfa hudie pa ene wo matietia so no enu nti wo mo ne sa so ye ni nyina da wo bika na akoye sa no ana so obi kukuwa mu nsam ene wo mpeso omde wo mo hwen edi be wurawura mu na no de nyade a wo mbeso soso enu nti wa friends enjo Ahmed Ibrahim say ebano Ghana liberalization of the airways any yen communication no mama NDC amanyoko PNDC NDC any koiko but din anase kom na yaye e free 1998 ena soafo ana ohwe sa communication ministry so honorable Edward Salia na the deputy minister Eura John Dramani Mahama omuna 1998 omode noama esi kwan mo eno enenam so a ene Ministry of Communication no atimi atre ababe drobe bi adri na se usha e free say ye di couple Ministry of Communication Ghana Post and Ghana Telecom ye ma kwan ya Ghana ni bia etimi ye nwane nkoni pefie ana office ansa na yakoye call ene udna wafu mu a otimi ye call ukoko hospital a otimi ye call say akoye say ye titi Ghana for na nkasa etna omufa amudi ene omani jesu eno ena minority leader kase ofre Minister for Communication any National Communication Authority any abanyina nkasa say ndi omubetu ye no so muntimi nye emani nye ya ma omunsan ense no so one we in minority bisa sa app na ye charge 5 Ghana cedi a ye ka se the private sector ele ye no kwan e no title mfaswa developer of the app no benya no nti ena ye block Ghana for numbers because ya ma 30th deadline 30th September no nruye ena ye di Ghana for air course aha we say obi a wa register kwa ye block no line said the beya nipa betua sa ska na kwa kosa line no obi anya fa so nti i Ghana for ahochiro mo komu no minister no amfa nani anko nti the minority leader and as a minority caucus air can say yema abana swati yen na ye pass fees and charges act yen na yema approval for government fees and levies authority Minister for Communication general swa or impose that 5 cedi and answer or develop app na ye wonita wo that's National Information Technology on manyafo Ahmed Ibrahim was sese asuyei ye twi won maso sanse tietia mra ni padodo no aye hiafo ya Ghana card ne sese wode registration wa maso sankan ti akwaya bekwahwa amahu on manyafo Ahmed Ibrahim abusia ye guso so parent 3.1 FM enwumre no nsia kase ne nsa no ba bia wo bia no ye guso ye de mamo style bia bi no wadwenche no nsusuye so wadi ka o Facebook on modeda ye da semu akwaba safe nanam kwamu kwa so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenkyere eno nsusi ode bia hono mu a ensemi ya boboso ya iguso a ye bekase no mamu ye bekenka dia mamo okwa YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenkyere no nsusi ode toto hono msuso iguso a ye kenka ne ye bedwudwama dia mamo ye ka mo se kase free aya ya brosa tintim oso ame abontenso no ye bebu mfumpa dada no ho akofa Sompa 98.9 FM so ewusunyan ye kwa mo no so ne yakwa kodim komo kakra ye ne opani Prince Obriyeboa oyobi a wabene ye pa e o sikasa no ntutue mo kase mpuna
epuno kasa enhye hye sika bone a wote ne nyina say Securities and Exchange Commission penimfo ene yoko na akabomu a omde krata ba bonte anwumre magana fo de hye woni ne mu odene so omahunu banks enketenkete be du nsu bia omadwuma no omoye no emu nhyeda na hono papa na Ghana ma de hye enya hweyi na no na amanfo busa se asesa ne ma wei eya doso dudu no omuhunu a omuntimi nkotutum sense ombeka ne se ya no maja ne trasa no mafa ntrekese ne frakadam kwa so ebu Ghana fo yenko ene ne papa nkodi hu nkomo Prince Majoy Mesomfo mejo so na nwumre megire se mpom ye oba de adaruma bibia ye boko amanfo nsem o mu busai uyi ano sei sa bribia Securities and Exchange Commission yoko an ne hu se nipa bedu nson companies bedu nson ba kokra de say from say Patron Pay Ghana your CD network your bid cash investment your freedom synergy your binomo investment your high pay your quick earn your light earn your snap finance your opay investment your pay me financial service your passive income your Yvonne Hansor deals and your alpha pay dunso no eniu meka se Sompa ana ba Security and Exchange Commission umudi abatudwa no me bo ma ba so free se wa hwemre bi atwa mu na adwuma eku bibiri fa kwan bone so ebeje Ghana fo sika ma ko wi ase no ebi mu mpo ehwere umokra efiri afi 2014 eba yenuama wo mu obono ene na hafo mantem mu sa adwuma ku edi wo mu nya bibiri na so ye kaka me hunu na nsen ne se Bank of Ghana ni Security Exchange Commission any the Economic and Organized Crime Unit yoku any the Intelligence Unit no SSC no umu bo mu homoden kakra se saa niema we bi na umu nya information na umu be ma general public na na setememfo no aya we se saa adwuma ku we ene ni nkodi dwuma na umu dwuma die no de amde be kan ho ne se senka omudi tudwa no ma kire ba bi kopa se ya na ama na yeden because edin abubo yi ubusa me se kurube so anasa hefa no mu ye adwuma fira minimu ba bia anhwa no ma sa da no mu dua broni akobi ba bi foforo ade akoda da atememfo nti masema meka ne se Sompa se omo respond to saniema we na abo ama abo tememfo sika ho ban no na ebi so ka ne sen kom de ba bonten se ya na nkentempara mahu wo mu die na nkamato so akototo adwuma num sen se on beto aso ni se ansa na wo mu de sa ankrate kwa beba beto abonten no na omu offices a wo mu nim no omu ma police fo akọ ede enado aiden akototo ano said the beya omu ntimi operate but so hwe kwaya frosters and me use the word advisably enkofo ye fa kwan so bi ese anwuma we mu no ya omu nim nyansa anaso omu adwene mu do nti da bia no omu dane omu ho na ahweye necessity mamufo ye den ye hwe ene se hwinhwima de ohui ekosorosoro se wudi interest bebrechi se wudi ade efo bebrechi a wudi usika ebekwa akoma sankrofo yi ade ebechene ne dai si ho a enipa nyeden best rate ade daada yen no wa beka cho say for 2 million beto na beje ntomasini minima de kro ye ma memu en titiru ya na ebi mu paniema efo dodo se yesi for 2 million beto na beje ntomasini a obonse adamu beji twidi musika akogo onom no ade bechene no atoto ne punum no asese musika ne den eko en ye nyina ni mo my Ghana the way a ye legal system no ye mra asem ne sitie ebe ye konebra na one dia isi be emfie enan ekonum ni ebesias love na DKM mo ebesi ne yehye na usika ankodi obi nsem ama amfa so anhwere okra say no nyomadi kan dia ben na je se ebi ni hobi wo hu na je se wo matete wo nyina atoto no eno no a enko ese bia ebi te baabi na nso ebia wo ho ntoma ana ye nyina Ghana anase Security and Exchange Commission omudi omudwumadie based on tip of anase intelligence atememfo de bekwa akoyeden ebekwa akoma wo mu we ya me no wo kan makase nkrofo mu ye sa anwuma wo mu ye very dynamic ene ya ye hu ne ha atua ne kwai wa ha no
or say Cotanase as I could done ntutu mu won ne a Securities and Exchange Commission penifo ne you penifo de magana ma de she efa sa bank nkete no a omofa ntrekes ne frakadam kwan so yi omuti e wo mayi mu no na ye ne no ekodi ho nkomo no ye gina mu na ya to aso a na no na chese social media iso enkwada ya to pan ye buo e ma ne mema obi agene de apunito e de ama be ma ye bu atopa na ebi mo asema na ye kakura se Methodist pa mission school ene nkwada yi sei na akwaya were hosem na momla mewe atopabuo ya nkwada hihye suku atade ye bu ye pa chese wenom ene be ye feature leaders de na wo ma no ene aye hu pa na semi na me pesa me ni owura William Bwadi executive director of Educate Africa Institute ekwatotwe ho so enkomo Mira Bwadi minia katachie majoe yenia na ho te san ye buru ene yesin da ya da obade ase video ya circulate wanya bi ahye mahebi pa say no when na afedie about time first of all a society na afuru na akapu society we yet me fan ko to bi akon bi because teacher for society nim awofo society nim ehemfo ewo society nim and so ne asofo mpedifo nyina ho society nim and society na afemu society afedie no kwa be ne be fa so san se wanum o ene ani de wo so lawyer fo wom ajaje fo nurse fo teacher fo wuroma father be piem na sa no ye ndai na de awre ho ne se ne wabobbo so no ye musi an se edenti na ye kosuku ekopenim de we go to school to acquire knowledge and skills ye we are and so we create our own world with the knowledge and the skill that we've acquired from school. And the Yamusa say, Suswampa say, Baba practice the Asian school, our bontin dia. And you're not a way that you're not on Asian school dia, and another ever been to a bontin a woo. Now the Asian say, so in the Mandia in a halfway. Not so new media, it was and having social media near there. Etika krabi omni wane say video bi e be hu bia ade bi e be wigi bia no ye di say yo ye de ye yedu ora video na ye hwe ya wo ho me send another video bi ema aye producer ababa wa kakaka bi program bi ase abrante bi ta na ke wo ki na ode no to form tina ne so edu be wo na enkura no ekokoyesa ni no social media na adie yi ekoso ene obi agina no mo he no mo se ja he se ya de papa ene ye mra ma ye bie because ke be say e ba ne ken now the was ye we need to plan an organization enu emofa ne mekata no more form of role model ebie we need to resolve issues from the beginning. My young came be say anything I can see any emotional any of the kata no. As some goes on, they'll say any of the kata near the say, yeah, contribute. Tell me, Tifano. I gave you near more a D inch. If you said it, Meka or say, Obama, and coming, Emma Tarifon. If you would have anything. You're more from every every hour. If you came a BB Emma, and we need to explain school rules to our leaders. You're more from that Asian Yamana. We need to explain school rules. And this year, you're making sure of our own for a mission school, Methodist school, and no. Enti ye kai ehun anabu bia ye say ye pencil unnim no wan ko school Sunday Wednesday ye worship wo ni an ye ka se teacher abade a na chese no de usuro pa ti sakora bi ye bone kora hye da ko report no man teacher enne ye se wuma awrate enti ye makoda ba wo school mu
akwada betumi ni teacher ni agina toto wo de aba akọbọ no ane maame bebe sukuu mu ababuru bi munyi ni se Ghana ase yesu ache won ma ye ya gia ye che abrofo no wuma awrati bebrebe ka ho onim de waka no ni nyina no de tie ne se human right na obroni no no ho o make ono ti ase se akola bi e dawo ni bia no that child must or anybody must have quality health care, quality education, must eat well. Se a fine or not to go to a fine year, papa. O go school grandpa, or see a man in school bar, send a beer, or maybe small not all there. But you must say, yeah, you human right to know anything. Ye can't a collabi, Nema make a bonus, but social media. Now, the so-called human rights advocate for child rights advocate for no about it's come and I don't know. But ye more than all the things you go there, death trap, we don't talk about. Ye more than all the area, open your quality health, we don't talk about. Ye more than now, open your 1 kilometer, 2 kilometers, and send them up for school. We don't talk about. And that is the sad part of our history. A proper way, we need to reward our children according to good behavior on the school. But on here, and Mofrano, every time every week, your mount award near the mount a good behavior award. In a way, no, at least no, all the time, no to meet you and a mobile say, your boy about so. You adapt to quality lifestyle. But yet, we fight for unnecessary things. Near that and Yama, Yaba, yes, Arian, yawu. Yako Yanimu. Then I'm we should reward good behavior in food. 2, we need to practice what we preach. Yako, I'm sorry, Kwesiada, I send back time yet. Woman, me a day for. Oh, me this cabato, I ever come to move. We are symmetry and a yow, Mabwao, Sanya Mana, Sunday school, no, ye call it one of an man, ye. And I marry man, what we need. We need to people. Yeah, assemblymen. This is MPs, teacher for our for one bed a year damage because you'll be a genuine with the enemy. You need to demonstrate a positive lifestyle. Now, my friends, when the papa being here, and yes, we are deciding where at now, my one. In the next 2-3 years, the Rebano area. Dear. Yo, Ora Williams Body, Executive Director, Rima Educate Africa Institute, and a worker son and Kodaya to pan ye board dear. To Miss Yajiji and Mamma Japadio, I who, Cassine who. Oh, in Qualani be a honor, mamma, minimum or monocry. Manquadano. Ben Delco can say, or no woman, yea, tis often not Shannon who so pet, teacher Nan Shannon who so pet. Now, boys, and also some more Johnson feature. Hey, feature leaders and go. I was here, a National Commission on Culture, and a tournament necry church and could there be near their day, a war, a see upon any suku who do munano, papa edimuntin to my pa. And into about penny or that, Jimmy dear beer, one more eba ben, and no more, and a November bosom more muse, or papa, one more eba bona basam and a busying in Asono, one more aso many monium. 2022 National Festival of Arts and Culture. Ne Potoka Semono. It's a reviving patriotism, peace and unity for cultural diversity for the sustainable development. Ne pesi echira ne se. As I say, ahofama Ghana for ye woma ye ma no. Ye be se mo kena. Etimi se mo kena se Ghana for eno na be boa yen ama enka bomu ani mputso etimi akoso ye hwa ye wa amamre enu rei no no so kasa kakra edi ne papa ho adanse e de kira mansan enim se nipa bi no mo e de atudwa se ebeya be kai modern boa ye papa oboma culture center no etimi e ba ya ba culture center na okuma se no
ɛno no yɛmfa nto yɛ papa no bi na yɛka sɛ ɔso sɛ sɛdeɛ ne anim yɛ papa no ɛnam na hobraseɛ a na ɔwɔ no nti na ɛnyɛ adeɛ a ɔno ankasa no ankɔbɛdi akyire sɛ bi a kɔfiifi mu ama obi ayɛ ade adwene ho sɛ yɛnyɛ saa adeɛ na mmom deɛ yɛnim sɛ bɛyɛ n'anigyeɛ paa sɛ ɛnyɛ mmere no 60 years anniversary adwuma baako a ba a ɔbɛyɛɛyɛ ɛyɛ festival of arts and culture na aban president ne n'aban ne ministers ana center for cultural national center for culture national commission on culture wɔn nso afa a yɛba abɛhyɛ ɛyɛ november mu. Abusio Penny Steva and an empenny for yen she or don't for Yaduma November Bosome, Nede Tosso Naiko Sinede Tosso Dubako, and penning for her son Bonabaso, a war in Anna Mepunu to me a jagadam say, yeah, no apejuma papa bia ya. I guess that's your shower coach a hono, woman in Adakabum, Nebwa wonum, and Untidiaka and say, I shall shower coach a swanum, Wamabakabum and Anamakia for, I entered Yadiama Mebunu, no one will say, Kuyayo, and Usia Juma. So ye na ye ni a wobetimi enyamu emfa so twetwedie na na opamboa wo ba de boate ne sompa ensentwefa na twetwe nkoma wo de asem yi eto ye nim aban hyehyɛ a wo de baaye for the fight of galamsey no ye husu ye efise omo aye pa wo mu se ankomonko no monko hye de be ya saa yesu a ye sese ni de kika ka hu eto betwa no ye hu hwe omo kra mo baaye kra na ade no kra no etimi ye kese aye hu se niema kese na eden egusu a ese ye efise entane no na ye sa na na che abra ye gina mu ana ye gba apro a ye educate ye friend say ye kuafo no kom bo fa so e de sa hyehyɛ ne de kika ka hu ni nyina no na niema entene sa na niema mutimi gya kakra ne pe ene hu se asema na nkom ne so de editan no so behwe ni ye pa mabunu a ye sa galamsey ye Ghana fo no omododo no hyɛ da nɔso dodo na ɛsɛ so no ɛyɛ nkɔfo omumfi ɔman Ghana mu a omufi baby fufu den adiaba a omo ye de omu di sa adwuma yi enti ye program ye to the identification of community challenges no ade ye nyina ne se ye ni mabunu no be kasa enti ni bebre na kasa e mo je pini SSC ano e fuma gudia no omu ntu biem bibi fufu ho no ma ebeboa ama omo ho atoma omo beye e na e ka trom se de ye kuafo enti kuadwuma de be ma omo de e do omo ho ahyem we no ka say de ye register almost be 1,000 furniture youth across the country bebre na ye omo adwo so be so mo ye fu but the koko wi akire no support and case ye from the minerals commission from the lands commission lands and minerals resources bitimi da ye djuma no sane mani nya ntimi amba nti dodo na san go back to furniture djuma die na ye den omo dina eno na ma se am no ka say ati sa bebre na ye den e do omo hye galamsey no mu no ye de ye afamu de ye educating kwofo ne training wom ama dodo na je pini SSC akwado omo hye galamsey ni bi ba ye tia ne hwe de ye koso eye MP of Dunkwa ye ko hu no e mo no kwa ye ni de ye pass ye tima ba ne mpeso aso ono kwa de ne hu jimu e fa mabuno bia mi no ka say omo ye reclamation a omo kata nsase ne so duedua nua na so ndua ne keke kra seedlings ebeba se de be yo mesen de dua kra no eno so akwa ye dene a omo sanye den ensanka ubi se Dunkwa hene a ye ba Dunkwa hene na so e ka jeze na o mantem na ye se ni yo de ya ba no ne se ni ebe no se ye ne de ye yetimi aba ha a ye hwe kwa ye be fa so a ye be so wo sa problem ni na e ma ono so je penie na so kokko wi akire no ye ni mabunu na kasa den na mabunu be so mo ye be se ye adwuma supporter ebe fi efend say other side be ba na wen fa ya dodo na on ka so be se mo nye mo ne de keka ka ho e fi sanka ebenya bibie de fi minerals commission dia ba dia bo support om no omo san the best solution e bitimi aso ama say etimi twasa de mani nyina no so no ekwadwuma pe Wey anana opamboa obade aboaten nananum kokwa akuafo wonum kabom ko katachie wonu ne didom wonim na yanto so ne dru akosia from Pieto Bremia omu gina enyina ne mabo kukura ene ekukuro ene yokoye ya se kobra 19 ene Russia for Ukraine ene adwadifo ne sram penimfo se da bia egina sese no sentutuye bi ene wo se penimfo ya omomo na mo no omoto omonye ne ntem kakra na anya sa pa dia ne ekeka koi any 2024 elections see a bed in a pa. In fact, since you are no mom, in fact, adding, no, let me who say, and now by now, it's no problem because you see, I know the whole way because I global system, baby, adding, it's me who say,
mmerɛ no ɛna even COVID-19 nso kura saa abaeɛ no so about 50% ɛno nso ɛka ho eti din deɛ in fact ɛyɛ de ba ho no arehyɛm sɛ Yakupɔ tia say the send is still piano ebe asabere pa deɛ me ka sɛ ɛyɛ den because ukubisa Ghana president no kura mampani Akufo-Addo no kura ɔno kura obu ma no bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ den nti ɛnyɛ easy saa ɛnyɛ mmerɛ ɛnyɛ bɛtɛ ɛyɛ den yɛnkɔ wura latest by 2023 no deɛ o by the grace of God no man bɛyɛ mmerɛ na so mo deɛ dwa deɛ ndɛ me ani mɛyɛ and then week we na say week we na ye ma na ne boss wa ye se no angata no go bi no ko ne go no ko dwa so ne bo no ko nanim esrenka eduma ne se de nko ye kura ba o tan de na so si sa enye ma kakra bi na abefa na o te ho sa se de dwom de ye be da na etimi aka say o man na aja obi aba ho na betimi aye jaji na me na mai da na ye chen say si aye mra ye o mu idi eja na enya kura ye be to no mo sa na ade ase na sa so ko adum ba ho kura bi yi kwa ye nto obi kwa na na so si esi onom ye nto enti de me ko be si obe ba ko mo ka ba ye kura na so te ho o mani mo ye de aba mo ye na so mani mo ye de pa ze de ma kura be ko school kura mo ye de wo mo ye Abusuanti we adwadifo eguso ami abonten so no mo srama mpani na nado danko Akufo-Addo ni abam mpanimfo se moano a eno mbehwe ne mo so mo de bedu mo manye sa enema mu dini a ena sesei eyo wokuru yi mu Chief Executive Officer Emmanuel Charlie and Waka says kwanya ye faswa ye sit dan e wo manimu no akwakoye wo wofidie pa enu nti wo sre ahye hwe adansie eni bambofo ku awodo no form ani ni eche district assembly ni so nka ho na kwanya ye faswa ye sit dan a na akwakoye wo wofidie se jato fie ni mu a eni ye hio ye hia temu da mu o ye na wo se efie wurafo no wo mu sit dan near the woman bambon, woman cassa, the bambon, what to chacha, as a yante said, go be en bet. Wura Charlie, one see a dino, was see a quay crude babariki, and nay, see a rare bear for quanya first why see a diner, a pepper japadie, and ya crown by. And nyama ekoso nansea especially ewo mupotem ho a eja ene oja ochina eja ankrofo ehihyi omuja pade ehihyi ne we no ehia sempa ema oman ni nyina sesia no se no obisai no an say ya contractor for no any professionals for na ejuma in as much as say person e profit so no the dream security aspects and in the comfortability aspect my client no so and normally no ansa na obesi dan no sisi wo ho a say o fam obeko assembly man say amount 2 minutes ampa asasi would your corroging ofruha obeko assembly drawing and design opese odi sisa dan no odi beko na assembly no bekwiem na hihia assembly no man say the obekan no mokwiem wie no de hihia wa foto ayo ho no omo de bema say oba say obia sorry a ofra no ho contractor Messi of sorry ene okodi ni master chi 1 2 3 ochina na ofra no ho say oy contractor na akoji obisika say opese si dan ma no edansie no is an act anti professionalism e ka ho pa eno nti enche saa we no the best at edi no hwajuma because obia enso si dan no say onya professional e wo site ho saa professional no na from consultants and project manager and supervisor betimi how do you call it engineer obekire say edan o si nyama say ko ha say nyama say ko ha say e basa e protect client na occupants obe use saa dan no and obe use saa infrastructure how do you call it project no but most of times no enkosa obia sorry no the scam we say osidan man no koye the upper bia your exit how do you call it security aspect emma edan say na on himself fire service no omusu omu hihia ansa na ombe prove plan ama say kosidan no sa fire service for nsu omu hihia say then omu hie omusu be approve say one meet this requirement now and what is going to happen is omu be rejected but in the blind side of all this most of times ansa na onebe ba so no omasi dan ewie there's nothing you can do there's a letter the city authorities can do that is maybe asem no ebie we na sesia so no ye kan security aspect no because of armed robbers ana krofo amoha efiefie ntino obia si dan a opese ode boga proof mienu miensa abe protect
the property. And based on that, as it say about a dynamo, Oman say Oma coordinating identity because on percent order obeda now obedient to and asika any or giant abesine so say Fauja Padebra ni way. Thereby so doing say Jato Fienuzua because of our coordinating with this boga proof when you see a basa you cannot come out. Ufa washroom is coded. Uko kitchen is coded. Mostly no kitchen how they call it doors some of them serve as an exit point. But because of a conform honey pint, that is where we are finding ourselves into now. And because the security boga proof anyway. So with that, so Nyama business here, your guess is as good as mine. Chamber of Construction Industries. Alright, man, wa Charlie. Na nani abreno. Said ye see adane de no kuranie. Wan hwe ye de ani ese chana do no kra de ani etwemu etabon. E kabom sewum. Eni agiro de kokura ntumi. Na ade betru. Yanso na ne ye ni abonua ofie ye mai wei. Wo ma anwa eja da. Yen ya breso ani e wei ja. Weja ya obe weja. Bonua ya wei bia wenom. Grace no mai titu na ye nsa egu no. O wibisa o banana si weja na entoma na eboni mu no ne yire so wo baako. No watwa na se ne to se anadwi me how pa. No nim se na se ha. Onum se na so ka se yire. Ya se maba. Se anadwi me how pa. Yeah. What's your wrong meat? I said the mamma couldn't have a wage. Anadju me help. Ya kwa mano so dia kwa kodin komo ya ni honorable Digraft Boate e kwa kodin komo. We small honorable assembly man e de ma de so mo mronto electoral area. E obosume from ho abato mpesi asobusianfo. Mo mo ni tua na e baaye. E assembly members ifo mu DC ya danse ho abufuo kotutu nkunya gu ye e papa glasses e ne mu nsem de bebrebe ya te se nyame ya adomene o masa kotutu nkunya no e de akwa akoma assembly no no moji ya na the graft ma joy Ejo penikise na ho ye na mi ada robo na so e ewrade adom nkunya na moto say nkunya no medase ne de kambe nchas no kroma sompa etiefo nyina titiri ne bosume frɛ ho ade hye na mabane tia wase nkunya da na yɛkɔ assembly no na yɛwɔ nkunya hodo mienu ɛyɛ de ɔkɔ Pentecost asɔre da mu a de ɔmota atena so yi form ɛda so yi ɛno bi ɛwɔ hɔ ɛna ɔmokɔ han plastic chair kakra enso ɛbɛka ho na nkunya na ɛwɔ hɔ no yɛ de na form da so no na ɛyɛ edunsia ɛna na ɛwɔ hɔ ɔmse the videos ni bia ɛkyerɛ but ɛbra ɔmode estimate ne ba yɛ sɛ yɛnkɔtɔ nneɛma no na omo expect say yenkoto nkunwa no aduowotwe de form da so no ba ko bia no yenkoto no 3.8 million enesika 380 Ghana cedis but enam say videos no ewo ho na impo de say no enese ye call assembly ho mo asonfo a mo so mba o nyina be hu say nkunwa na bubu a na nyina egu ho no na eye 10 ebubu ye but ye koto mako 20 ye de bo ho mienu eto mako 20 ba ko bia na eto 220 Ghana cedis nti ya to nkonwa no mpoma so ye papa ni nyina no ya hwe asiesie ni nyina kama nti de niema no akọ de akọ assembly no so obisa ya na sa na nkyere monete na ne tete se muduru ho na munya pani bia ene waso nkunya ne mu isusu yesi na pani bia ne ho na waso mu ade krata ato so se no kre nkunya no makọ akototo de aba aye Mr. Samuel Cheba for Frimpong oba ho na the police commander ono so bosume frɛ ho commander Saidu Brahima ono so eba ho bi na yede nkunya no ehye omonsa te yede nkunya no de ama assembly no mo papa no so no mo nkosiesi anase mo anaja assembly members wo mamba pa mo se ne bia no mo kɔ no makɔ na mo ayetu ye no na nya ye pɛ na nya no ntini ye kɔ assembly ho but de kɔ bae na ne nyina nkosi no ye mfonso ene bae na ye hu se ye nu ye ho ɛwɔ saa ne ma na ye no ntine wo se aban agya pade a ye hwɛ ne ye sɛ no ye hwɛ ne ye den esiesi a chaw pastor nko a ye de edua mpanifo so no mo so kyerɛ se ene ye saa de a ye hwɛ na ye esiesi ne ho anamon na ye tu a ye ne sa pepe eje se de mo past from January ebepem sa brady ye call assembly meeting biada bosme frɛ ho ntumi call even one meeting at least and say said the ba ya assembly members ye koye de ne enye
na ye declare wanted actually bi kra bi mo da eda mo ma de eche yen e wa assembly ho se kwa assembly a ye ne posifo na te ho na saada na de ene ne boso mien pepe 13 July ombeboro ye no ye hwe ne enche o ma na ye security so akwada baby any kwa saida nti ye hwe se o ma beche o ma nya sa ye nim se ye kwa assembly meeting se si a nti anamontuo bi e wo so otu e de fa ho no e hwe se ye betimi a che sa aforo so no o se o hwe no ye den na otu na me inform nsia ya sesa wo mo no sa nsia ye de mo aba no emu bi omomo bi ena na omotai mecho me ye chi a na omo hwe se ye moro yen so mo wi ye ma boso body ye de ma omo no ena se ye be mo government appointment se ye nko yi obi mflo ne mfa na mra se me ko na me sa ni power kwatana assembly ho na bi e ko ya no baba ye kakra na anko yi ama no so twim so twi a na me kwa na se me bai the graft the graft for no e be che won open meeting o the graft na sani amu ye de bosome frɛ ho na mu assembly na mu gu no ayi nkro na impuntu e wo se kɔ no mumwa wo mu because yenko ye kwa ye bebo yen ena misuro sa assembly man hwan macho beba ene de se mo na mo mama de se ya bre o the graft bosome frɛ ho aba hada na onim ha oh bosome frɛ ho de me ba ho de se de bia me na mo wo aha onto uhum puntu a ekoso bra sa asem mai kra uhum puntu a ekoso nyeza ejira ye se bibia nko so ho de pese wo yiso so onim bosome frɛ ho oh bosome frɛ ho de na de minimum se minimum exactly I know you can say one asem you follow you for some time now ya kire say the person you dance so na bo you dance no ye hia no bosome frɛ ho as a DC again because ana mo to bi no wo to stop be man puntu akoso she na say audio sa o release e wo other social other networks Fox FM releasing audio woni obi edi galamsey ano so no oje 5% ba ko bi oje na say kwa na ebo no ye onya 15,000 Ghana cedis the graft ye ni nyina mrada ho kwa mo be fa so mo betu ya danso no emrada ho ntimo ye ne dai enti emra no eda ho ne ekofa so a sa oye ne beto yen and as I say no omohunu say sa nipa na tena wa the government appointees net na wa sa emra ne betuma fa so e dey pass the vote of no confidence in him and until as 6 of us Martin. It means that now we do not have the number again. Okay. So all that we can do now I say we appeal to the government. Na mahwa ma assembly na say wo the graft here da say. Assembly be na say wo kan say no. Da bi na say ni okay dia mu be an say the graft tobo assemble tobo tie. And I'm giving you responses, but you are also going around telling me other things. Dabi nia mo ye no mo pe hwan ye nia mo ye e ye hwan ye na mo pe ade do de nipa na to obama se ko gina assembly ho na ko pri ye yobre no so ti ba bi na wo ka se me kwa e bebo me ene wo ko ne e bebu adwuma no to we ade obi asrew do you have videos HS me to member ho na say we need do you have videos asem baby ya ka bedure we baby odinam ma say ye ode me mfansi ye me mfansi ye me mfansi ye fa wasambri na me ntram baby ado nipa na to aba ma wo kotena assembly ho wo assembly man na wudie na wo si wugina mrontoofo anamu no so omu ni toilet ya wo na wo se wokoka so omu ni kwan ya wo na wo se wokoka wo so ti baby na akeka se me kwa ebebo me ukori ebebo anya no ane se wo pa baby atra na wo nya o madwuma nto o mo na ya o mo kuru ja na wo sha tade kokko no eja me be ono a o bubu table ni ase tobra wo se me wa agenda na me boso from bepe wana wo enkansan sofo ko san obi dua the last time me twa mu nya MPP program ya ne ye konkre na etwa mu ho no abeka se na de na o munya botere o nya ne wo kire nto de ama assembly bo so me frɛ ho a bebe bia de na se obi na obi wo me ya danso no minim ne wai e na wo di graft no so wo ya de nipa na ato aba ma o se kosi na nam for na hi asem kɔto assembly nanim na assembly ne hwe address ma no ovi say you are no saver fa dwuma ne to o ma no de obeye meye o tete ba bi na o kekeka ne o peye ka mu mfi na o be keka nsema kire nipa ye wo kire ya bo ama the graft ye mo woni so du se gumfie ja ne ho ye mesia no e miura ase me pa miura se me interest wa ye bo so me fra me kopede no kopare miura me didi kwa agrekens man me train wa mo watre yo na pende watre mo aye ka mo me nka na me interest me di interest kwai
agosia so mo adwuma me pressure na out adiasa asem mpeni pa na na usu kantan kranka ofosuo be ma wo no asamoa osofo kwabra wo hen yire amunyina ede asem mpeni na ma me na train na nura no na me ben ha ba bia kana na de no ma studio ha kasabre ka de ka besi etienne ni so mo dia ya ka bin pe hwie baba bravo say ya God is love DKM Jester Motors chira so ayen kosie so mo Elizabeth wonu so ka ho kuku ajandro na tenten wadi ka fie ko ena fe ye fie je wa kosie je wa ene kwabna kese ene wonu me ka nyina dem freedom papa ni brother Aki Emmanuel ka chira ho fedua wahini ni ama krancha dazo of mami premier ni mene na ya bo amalibi aboga so boy yana mai yama yi koseni